أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا خوش كبرى جبوي أم دردی خوا خبر بدن، بحثا درمان و چاره سریا بکن لوی قاده ام جویانا. الحمدلله ام مسلمان خدا ام کرنا یک امت خوستیه به امتی ام جیر عبدیتیه بکن. استعیذ بالله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. رب مدبي جل جلاله. هاف أمتكو يك بارچه يك وجودا أمتا ويا أشي ربي وما جمر عبديتيه بكندبي. يعني خدا خوستيا أم ببن يك أمت أم جير عبديتيه بكن وام درياوي دا بمشن دمي بري ام يكون متبون ام لدورا قرآن وسنة جويان ام بونا يك وجود مع عدالتاني سر دنياي مدنيتك مزن مع واكر براتي خوشي سعادت هاتف دنياها. رب ما إيقاظ مكر شمرقوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قالي مؤمنا إطاعة خدا ورسوله بكن بفرا نزاع ونقاش نكن. أجر ون بفرا نزاع بكن نقاش بكن ونجهفدوا بفلشن ونجهفدوا ببن پارچه پارچه پاشی بهناوا قوتاوا عزتاوا وجدست هره تی اطاعتا خدا و رسول ویدا و دبراتی و دیکیتیه دا صبره بکن. محقق خدا به اهل صبره ریا. گلی برا پاشی ما نزاع پورکر ما نقاش پورکر امبور پارچه پارچه بناوه مذهب هم کرن پارچه پارچه بناوه نتوا هم کرن پارچه پارچه بناوه سیاست هم کرن پارچه پارچه پاشیجی سر متوادان تواندن ام تف پرچقاندن عرده ما اشغال کرن ناموس ما ویرار کرن نسل ما افساد کرن انسان ما کشتن ما نکاری بو تشتک بکی. ایرو غزه فلسطین عزم امن لبلد فلسطین دا کفر سر کفر نهشتن ناموس مسلمانا تالان کرن زاروک مسلمانا کشتن پرچکاندن گوت نفسونینا بلا شعی سر خوبوانه شنن پاشی دست جیدی کرن دست شعیه کرن گوت نفشعینا ون سنینا حوالتی جوارا نکن. گلی برا لبنان کفر سر کفر دی سنهشتن به صدا زارو که مسلمان کشتن. یعنی جیه کو خواستن تفتالان کرن حتی دو افغانستان شانی سر مسلمان کشتن تالان کرن باجاره و خرا کرن. سوری جیه دیتره تفگلی برا غزه امن فلسطین امن شام امن سوری امن افغان امن کرد ازم ترک امن ایرو ترکستان روشیلات امن گلی برا بروینا عالم اسلامی تفهاتیه تالان کرن تفهاتیه اشغال کرن یکی سر خوشوار نتوینه قیمه واجیر نای
دخوازن توا بکشن ایمها بکن گلی برا جبر بینا لازمه مسلمان خوره درس و عبرت بستین جوان منظره ها چتواری سیونیزم چتواری و شیطان ترامپ ملی خودان هفدو دخوازن مسلمانک دنیای ده نمینه مخالف جوارا دخوازن سر توا بتوینن دخوازن هر تشتی و تالان بکن یکی کو سر خوشوارا نتوینه فرمان وارا دکن گلی برا دو جبونی سر خوشوارا نتوان ایران بومبه کرن اصفهان بومبه کرن تبریز بومبه کرن تاران بومبه کرن دی مدرسه شجره طیبه ده 107 هفزارو کشتن هفزارو که مبون لازمش بر ویگلی برا ام وی دردیش خوره بیخن درد ام وی دردیش خوره بیخن درد اف درد امته درد مسلمان آیا صدم واناجی تبجبونی کوم کتنا تفریقه دا جبر کوم کتنا اختلاف دا تفریقه و اختلاف ام ضعیف کرن ام ذلیل کرن ام شفدو پارچه کرن خلاصیه و دردو کلا جارک دی وگر آبال خدا ویا وگر آبال قرآن پیروز ویا وگر آبال سنت محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم دیا جبر وگلی برا لازم جارک دیم ببین یک وجود خدا عز و جل ام کرنا امت ام کرنا برا شفرا مؤمن برای مؤمنه مسلمان برای مسلمانه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ای مسلمانو حسدش هفدو نکن بازار سر بازار هفدو نکن جبوی گونش هفدو نغیدن بغضش هف نکن پشتاخو ندن هف وكونوا عباد الله إخوانا أي عباد خدا بمن براش أفرا المسلم أخو المسلم مسلمان براي مسلمانا لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله مسلمان براي مسلمانا مسلمان ظلم المسلمان ناكي مسلمان بچوك نابيني مسلمان تركا مسلمان ناكي ويبتني ناهلي ایرول کودر مد برچقینن ام عبدید به سرم پنایشه حال بو کی صبح سرامه گلی برا شبوی بینا لازمه او یکی تیا خدا و رسول وی خواستی جارک دیم ساز بکند لاب خدا جارک دیم ببین براش افرا جارک دیم ببین وحدت اب امر خدایا امر رسول خدایا خدا عز وجل امری مد که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا گلی مسلمانا ربنا خدا بگرن قرآن پیروز بگرن بسنت رسول بگرن شهبدو قط نبن پارچه پارچه اف اختلاف و تفریقه ها صدم زلیلتیامه و سبب کو ایدی امش دین خوشی دورد بن یعنی هم دنیا مج دسته مدشه هم آخرت اما رب مجل جلاله دبه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا او کو دین خو کرنا فرقه پارچه پاشیبونه گروب حزب تشتكت بوارتنا تشتكت شعر بقلي بلا تفرقتي هم عذابه هم حرامه هم گناه خلاصي كجارك ديم وگر نبال اسلام ما ببنا برا ام صفي خو بدنا هاف ظفر ند قوتا مادي ديا سركفتن ند هجمارا زيده ديا دماكو ام هندك بنجي ام صميمي بن ملي خو بدن هاف ببن یک وجود ظفر جبال خدا ويا خدا ظفر دیده
دمام مستحق بن وك دور بري وجارك دي زافر بدي مقالي برا اگرم ملي خو بدنا هاف ام بنيان مرصوص بين وجوده صف وك الرصاصي ملي خو بدنا هاف ويدمي خداوي جاك دي زافر بدي ما بروي درد مي مزن تفرقه واختلافنا منا شار سريع ويجي وحدته يكيتي قالي برا لبالي وحدته يكيتي نا بشعارك الزواتني لسر عقيدك صحيح لسر عرمانجك قنجوباش لسر استقامت كم بلي خو بدنا هاف بروي لازم ام اول وان اختلاف وتفريق ديروكي ترك بكن تشتي تاريخ مايچو كسك نكاري وان مسألة تاريخي ديروكي حل بكيرو او امتك بنهات شون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم او امتك بن هاتن شون تشتي وان كريجواريا تشتي وكريجواريا وين جعملي واناين سوال كرن او شون جيشنا ربي خوا وظيفة خوا ادا كرن شون اگر ام دیروکه بخوینن جبو یک مقصد لازم بخوینن جبو درس و عبرت بستینن جبو جارك ديام جي نكبن اختلاف و تفريقا دام بخوينن جبو عيني خطا جارك ديام تكرار نكنم بخوينن نشبو دشمن تيايرو جبر بيقالي برا اول امي اختلاف و تفريق ديروكي ترك بكن امي حج اهل ايمان بكن جبوي الله امي حج هفدو بكن خيرا هفدو بخوازن لسر توحيده لسر قول لا اله الا الله در رهبرتيا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دا امي بجبهن بري خو بدنا يك جهتي استقامت يك ارمان جما حاکمیت دین خدا بری چند سالی وک شهید امام حسن البنا گوتی ارمان جما رضا الله پیشیبان و رهبر مدویر دا محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم دستوراما قرآن پیروز ریاما پی رهبرتیا محمد مصطفى دا خبات مجادله جهاد ودوير دا ان تمنيا مزن وبلند شهادة دريا خدا دا دويار مان جيدان ببنيك استاذ بديع الزمان رحمه الله چد بيجي قطعك بعظمت مزن بلي بخترش دولتك بشان وشهرت بري ببخت ملتك بقيمة وبرومت بله ضعیف مایی چار سریاوی اتحاد اسلامیه یکیتیا اسلامیه اف قطع اسلامی اف عرض و جغرافی و حرم اسلامی اف ملت مسلمان عزیز و قیمت چار سریاوی یکیتیا اسلامیه اتحاد اسلامیه گلی برا اگر کجارك ديام بزيفرن خدا جارك دي وي شان وشرف بديما رب ما امكرنا قنج امتا دما ام وظيفه خو بكن جارك ديام ابن قنج امتا باران تنا خوازم زحوه بسكرينم آيتك بخين مانا بكم وخلاص بكم رب ما جل جلاله دبي وجاهدوا في الله حق جهاده حق دريا خدا دا جهاد بكن خبات بكن مجادله بكن هو اشتباكم وين نقاندن وين هل بشارتن دناف ملتا دا وين مؤمن مسلمان بمتا اسلامي وين هل بشارتن وما جعل عليكم في الدين من حرج
دی اسلام ده دی دین ده جی تشتک زحمتی یک زوردا یک نجور نشتیا اف دین دینکی راحت دین حیاتیا ملت ابیکم ابراهیم تابعی دین و ملت باب خو ابراهیم ببن هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ادوه کتابا پیروز دا ود کتاب بردا ناوه وکریا مسلمان ببن یک وجود ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس بويكو رسول ببن شاهد پیشیوان لسر و رهبر سر و ونجي ببن شاهد پیشیوان میثالش انسان دیرا فاقیموا الصلاة لمیجی خو اقامه بکن و آتوا الزکاة زکات خو بدن واعتصموا بالله خب خدا بگرم دین خدا بگرن هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير او مولای ویا خودی ویا آریکار ویا چه خوش مولای چه خوش آریکارا اگر جارك دیم ببن مسلمان حقیقتا اذینا وی امشخورا بس بکن تفرقه و اختلاف خباوی جن کنار و جارك دی ذي عزت و شرف بده ما خدا عز وجل ما بيخي یک وجود اختلاف و تفريق نابين مراكي خدا في امتا جارك دي عزيز بكي دشمنه في امتي قهر بكي پریشان بكي دولتا سيونيست و حوالباز حوالدار و اكواري كاري پیردكن وانا ذليل بكي مهزوم بكي مغلوب بكي خدا جوتوا راضي به واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.